Bazana inkuru nziza cyane inajyanye n'aya madarapo muri kumbonana mu ntoki zanjye. Impamvu ufite amadarapo y'iki gihugu cya Canada, murabizi ko ari igihugu cy'igihangange. Iki ni igihugu gifite education ya mbere nziza, kiri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bifite education nziza ku isi. Buri mubyeyi wese, buri munyeshuri wese aba yifuza kuba yaba yarize muri Canada. Uyu munsi tuvugana hari umuntu ushaka kwiga muri Canada ariko akabura mikoro, akabura amafaranga yo kwita yishyura ngajya kwiga muri Canada. Hari umuntu ushaka kwiga muri Canada cyakohereza y'umwana we akabura visa bikamugora. Muri kano kanya rero impamvu mfite no madarapo nuko Canada atari twe tugiye kuyishaka noneho. Canada yimanukiye iri mu Rwanda muri kano kanya. Byagenze gute rero? Ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu hazaba ari kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Tuzahurira muri Lemigo Hotel aho tuzaba turi kumwe n'abahagarariye kaminuza zirenga 15 zo muri Canada zikomeye cyane. Bazaba baje kudufasha kutwereka ukuntu ushobora kohereza abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo kandi nta ngwate bakwatse. Abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo ingana hafi na 75%, nta ngwate, nta mwishingizo usabwe. Ikindi tuzava muri ya hotel ya Lemigo Hotel zino kaminuza zitwanditse kuri babandi nyine bavuga ati umwana wanjye ndashaka kumwandikisha muri kaminuza cyangwa se ngenda ndashaka kwiyandikisha muri kaminuza. Bizaba bishoboka ko tuva hariya twamaze kwiyandikisha, twanditswe muri izo kaminuza zirenga 15 zizaba zihagarariwe muri Lemigo Hotel. Kwiyandikisha rero ni link iraho hasi, uraza kuyibona muri comment ya mbere ndayipininga, cyangwa se uraza kuyibona kuri Instagram yanjye hejuru kuri story, uyikandeho uyandikishe. Ikindi hari na nimero waduhamagaraho tukagusobanurira ko ukeneye ibisobanuro byinshi. Nta mafaranga turi kukwaka, kwinjira no kwiyandikisha gusa kuri iyo link, ukahagera inzozi zawe ukaba wazikabya, umwana wawe cyangwa se nawe ubwawe uri kunyumva muri kano kanya ukajya kwiga muri Canada. Ikindi bazadufasha ukigera muri Canada cyangwa se nyuma umaze kwiga kuba wabona akazi gahoraho burundu, ukajya wikorera muri Canada wohereza ibiceri mu Rwanda. Inzozi zanyu zigiye kubimamo. Canada nayimanuye. Duhurire Lemigo Hotel itariki 13 nongere mbisubiremo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha saa 3 za mu gitondo gukomeza. Uko ino ntambara iminsi igenda yicuma, bimwe bisa nkaho byashyizwe ku ruhande cyangwa se byarangiye, tugenda tuvumbura amakuru y'ibanga. Tumaze iminsi tugenda tubibona, ugasanga bimwe mu byagiye biba muri iyi ntambara hari kugenda hamenyekana amwe mu mabanga yabereye inyuma y'amarido ari kugenda ajya hagaragara tutari twamenye uko byagenze. Muri aka kanya hamaze kumenyekana rero andi makuru y'ibanga yabereye inyuma y'amarido, ariko Donald Trump we cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza zikagaragaza ibitandukanye n'ibyari byabereye inyuma y'amarido. Byagenze gute rero? Igihugu cya Saudi Arabia hari amakuru amaze kumenyekana ko cyahakaniye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu burenganzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gukoresha ibirindiro byabo. Hari ibirindiro by'abanyamerika buri biri n'umundi muri Saudi Arabia. Saudi Arabia yarabwiye ati ntago muri buze gukoresha ibirindiro byanyu nk'abanyamerika biri hano iwacu, nta nubwo muri buze gukoresha ikirere cyacu cya Saudi Arabia muri gahunda yanyu ya Project Freedom. Ngibyo biri mu byatumye Donald Trump ubwe ahagarika iriya gahunda yari afite y'iyi project kwa muri Project Freedom, ariko akahita avuga ko ari uko ngo yari yabisabwe n'iki gihugu ngo cya Pakistan. Ejo bundi muri weekend kugeza ku wa mbere, ku wa kabiri, Donald Trump nibwo yari ari kuvuga ngo yatangije icyitwa ngo ni Project Freedom, ngo yo kugira ngo ajye afata amato ayambutse mu muhora wa Hormuz ayarinze yifashishije indege z'intambara, yifashishije abasirikare bagera ku 15,000, yifashishije amadrone ndetse n'amato y'intambara. Ibyo byose izo ndege kugira ngo Donald Trump azikoreshe, yari akeneye ikirere ari buze gukoresha, yari akeneye ibirindiro bya gisirikare ari buze gukoresha kugira ngo iyo operation cyangwa se iyo gahunda yari yatangije yiswe ngo ni Project Freedom aze kubasha kuyigeraho. Bikavugwa ko ngo Donald Trump yashakaga gukoresha ikirere n'ibirindiro by'abanyamerika biri muri Saudi Arabia, ariko Saudi Arabia ngo barabyanze. Kubera ikirere ngo babyanze, kwanga kwa Saudi Arabia bagahakanira Amerika ngo ntago muri bukoreshe. Urabizi bari mu gihe cy'agahenge, bino bihugu byose byemeye agahenge. Iran iri mu gahenge na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri kuzana ngo noneho ngo uvuye muri operation ngo uzanye cyitwa Project Freedom, kandi Iran ikavuga ko ubwo ngo iri buze kuba iyo Project Freedom yisha agahenge. Urumva ko byari bigiye kongera n'ubundi kubyutsa intambara muri rusange. Kandi iyi ntambara nureba neza
abayihomberamo ba mbere ni bino bihugu bituranye na Iran, kuko Iran yita ibirasa, nicyo yamaze kwiyemeza. Ibyo barabibonye, kandi Iran barashe Amerika ntabwo ifite ubushobozi buhagije bwo kuba yarinda bino bihugu birimo Saudi Arabia, za Qatar, za United Arab Emirates. Twagiye tubibona ko bino bihugu bwabyo aribyo byagiye byirwanaho. Buriya Amerika nini yagiye irinda cyane, ahubwo ugasanga iri kurinda Israel, kuko n'ubundi niyo bari bajyanye mu rugamba. Ibyo rero biri mu bishobora kuba byarahaye isomo Saudi Arabia. Trump ejo bundi kuwa mbere ubwo yavugaga ngo agiye gutangiza ngo ino gahunda yise ngo ni Project Freedom, ngo Saudi Arabia yise imubwira ngo ntabwo muri buze gukoresha igisirikare cya ibirindiro byanyu by'abanyamerika biri muri Saudi Arabia, n'ikirere cyacu ntabwo muri buze kugikoresha mugaba ibitero kuri Iran cyangwa se mu muhora wa Hormuz, ngo muri kurinda amato muyanyuzamo, ntabwo ngo turi bubibemerere. Aya ni amakuru yagiye hanze ngo ni amakuru y'ibanga yanyuze ku gitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita NBC News. Igitangazamakuru cyatangaje ko ngo hari abayobozi babiri muri Amerika basohoye ano makuru, ngo Trump ngo impamvu bino bintu bye byanze, ino Operation Freedom Project Freedom ye yanze, ngo nuko ngo Donald Trump yatunguye abafatanyabikorwa be bo mu bihugu byo mu kigobe. Mbega Trump ngo yarabatunguye, bino bihugu by'Abarabu ngo yarabatunguye, ngo bagiye kubona babona agiye ku mbuga ze nkoranyambaga Truth Social, arangije ngahita atangaza iriya Project Freedom. Barumirwa baravuga ati ntigeze tugisha inama, ntiyadusabye kuzakoresha ikirere cyacu, mbega dutunguje ibintu. Trump nyine urumva hari ukuntu menya we yumvaga ko batamuhakanira. Saudi Arabia na biriya bihugu byo mu kigobe byose bisanzwe ari ibifatanyabikorwa bya Amerika byahise bihakanira Amerika, birayibwira ngo iyo Project Freedom yanyu ntabwo turi bubemerere mukoresha ibirindiro byacu byanyu biri mu bihugu byacu, ntabwo turi bubemerere mukoresha ikirere cyacu. Ati ibyo turabibahakaniye kuko ibi ni ibintu tutateguye. Trump nigeze ajya kureba Saudi Arabia ngo bicare babiganireho, cya bino bihugu byo mu kigobe abanza baganiriza no Project Freedom ukuntu imeze, ikigamije n'iki. Bo bagiye kubona umuntu apostinze ku mbuga ze nkoranyambaga ngo ubu ngubu tugiye gutangira kwambutsa amato tuyanyuza mu muhora wa Hormuz dukoresheje indege, abasirikare, kandi izo ndege n'abasirikare biba bigomba kurwana bica mu kirere cya bino bihugu byo mu kigobe n'ibirindiro byabo biri muri bino bihugu byo mu kigobe. Ibyo ngibyo rero nibyo n'ubundi byakoze kuri bino bihugu, kuko Iran iravuga ngo Amerika nigeze iturasa indege zayo zihagurukiye cyangwa intwaro zabo zihagurutse ziri turasira ku butaka bwa Amerika. Amerika yishe kuturasa twebwe nka Iran, ni ukuvuga ngo Amerika ikoresha ikirere cya mwebwe abaturanyi, ariyo mpamvu natwe tubarasa. Indege z'abanyamerika ziturasa ziba zakoresheje ikirere cya Bahrain, ziba zakoresheje ibirindiro biri muri Bahrain cyangwa Saudi Arabia cyangwa United Arab Emirates cyangwa se Kuwait, Qatar. Ati kubw'iyo mpamvu rero nk'abaturanyi bacu, kuba umwanzi aturuka kurakaza kuturasa yifashishije ubutaka bwanyu n'ibirindiro byanyu n'ikirere cyanyu, ati ibyo ngibyo nibitwereka ko namwe muri abafatanyabikorwa, biduha uburenganzira natwe nka Iran bwo kubarasa. Ibyo bintu Iran byatumye irasa bino bihugu twarabibonye muri iriya ntambara, ubwo agahenge katari kagiyeho cyangwa se kagatangiye. Ibyo bintu bishobora kuba byarasigiye isomo rero bino bihugu byo mu kigobe, ku buryo bino bihugu byo mu kigobe byaje kwitandukanya na Donald Trump cyangwa se na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baravuga batagahenge kari kariho. Ibyo bintu tangiye kuvuga ngo uzanye ngo ikiswe ngo ni Project Freedom ngo cyo kwambutsa amato nanone ukoresheje ingufu n'iki. Ati ibyo ngibyo turabiguhakaniye, wanabidutunguje noneho twabibonye ubitangariza ku mbuga nkoranyambaga zawe. Ntabwo uri buze gukoresha ikirere cyacu, ntabwo uri buze gukoresha ibirindiro byanyu biri mu bihugu byacu. Amakuru akavuga ko ubwami ngo bwa Saudi Arabia cyangwa se Saudi Arabia bwabwiye Amerika ko butazemera ko igisirikare cya Amerika gikoresha indege zihagurukira ku birindiro bya Prince Sultan Airbase. Ni ibirindiro biri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Riyadh, umurwa mukuru n'ubundi wa Saudi Arabia. Ndetse Saudi Arabia yabwiye Amerika ngo ubwo ni kuwa mbere ejo bundi rwose muri iyi weekend, Saudi Arabia yanabwiye Amerika ngo ntabwo tuzemera ko indege zanyu z'intambara nk'abanyamerika zinyura mu kirere cya Saudi Arabia mu gushyira mu bikorwa iyo proje yanyu yiswe ngo ni Freedom. Ikiganiro ngo cyabaye hagati ya Trump n'igikomangoma Mohammed bin Salman ngo ntago babashije kumvikana. Trump yahise ahamagara iki gikomangoma n'ubundi cya Saudi Arabia bin Salman ngo babiganireho, ariko ngo birangira n'ubundi igikomangoma cya Saudi Arabia kibwiye Trump ngo ntago bishoboka, ikirere cyacu ntago turi bukibahe ngo mugikoreshe muri izo misiyo zanyu, izo Project Freedom. Ngo bivuga ko ngo
ngo Pentagon yari iri gushaka andi mato yo koherezwa muri icyo gikorwa mbere y'uko gihagarikwa. Iki ni igikorwa nyine cyahise gihagarara ku munsi w'ejo, ngira ngo nibwo twabonye Trump avuga ko iki gikorwa gihagaritse. Ibi bihinduye cyane uburyo abantu basobanukiwe ihagarikwa ryabaye kuwa kabiri. Ubu ngubu none ibintu birasobanutse. Abantu twari tuzi ko Trump urumva yahakaniwe n'ibi bihugu bimwima ahantu yakoresha arwana arinda umuhorohoro muzi, ahita avuga ati misiyo nzayishobora gute? Ntago bishoboka nyine. Trump ntago yashobora kurinda umuhorohoro muzi, kwambutsa amato, iriya projet ngayikoreye Freedom adafite ibirindiro biri hafi ari buze kwifashisha, ikirere cy'ibihugu biri hafi nka Saudi Arabia ari buze kwifashisha, byamugora. Nuko indege yaguruka ikongera igasubira inyuma, abasirikare bakaba bari kure muri ya mato n'ubundi ariya ama aircraft carriers n'andi mato y'intambara ari hirya, byabagora cyane kurwana runo rugamba. Ibi rero nibyo byatumye Trump abonye ko ahakaniwe n'ibi bihugu ahita aza kwihagarara haravuga ngo impamvu mpagaritse ino Project Freedom ngo nukubera yuko nabisabwe nande n'igihugu cya Pakistani, ngo ndetse ngo twabashije no gutsinda cyane ku rugamba Iran twayikubise cyane, ndetse ngo turi no mu biganiro na Iran, ngo niyo mpamvu duhagaritse Project Freedom. Ariko impamvu za nyazo zatumye Project Freedom ihagarara noneho zamaze kumenyekana. Nuko Amerika bino bihugu byo mu kigobe byari byayimye aho ikoresha ijya kurasa cyangwa se yazajya ihagurukiriza indege n'ibindi bikoresho byabo. Trump yagaragaje ko mbega ibyo byose yakoze ari ukwihangana kwa politike, gutegereza kugira ngo babanze barebe aho ibintu bigana, ibiganiro bigana, ariko mu by'ukuri byagaragaye ko atari ukwihangana kwa Trump, ahubwo nuko yari yimwe ikirere cya Saudi Arabia ngo agikoreshe muri ino Project Freedom. Ayo namwe mu mabanga ari kugenda amenyekana y'ibiri kugenda bibera ku rugamba. Ibi byose uko bigenda bijya hanze, amakuru nk'aya ngaya agenda ajya hanze, ibikomeza kugenda byongera kugaragaza icyuho mu buhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona ko Donald Trump nubwo yinjiye muri iyi ntambara yifuza kuyisohokamo, ariko akayisohokamo afite ikintu asohokanyemo, kuko iyi ni intambara Donald Trump yatangije avuga ngo ntitwifuza kubona Iran itunze intwaro za kirimbuzi. Trump ikintu cy'ingenzi akeneye muri kano kanya cyamufasha gusohoka muri iyi ntambara, kuko yifuza kuyisohokamo pe, ariko akavuga ati ndayisohokamo ne, ndagaragara gute, ishusho ya Amerika iragaragara ite? Trump agize gutya akabona Iran iramubwiye ngo za Iranium twakungahaje, mwumvaga ko twarengeje igipimo cyo kuzikungahazaho, muzifate nka Amerika muzitware. Icyo gihe Trump yabasohotse muri iyi ntambara nk'intwari rwose, avuga ati icyo naharaniraga nuko Iran idatunga intwaro za kirimbuzi, Iranium yakungahajwe ku kigero cyo hejuru, barayiduhaye, ubu nta kindi kibazo. Aho ngaho rwose yaba afite uruvugiro rukomeye cyane. Ariko Iran iri kumwima ayo mahirwe, Iran iri kumugora, Iran iri kubanza n'igasaba ibihambaye cyane kandi Trump atahita ashyira mu bikorwa, kuko Iran nayo nubwo Amerika yifuza gusohoka muri iyi ntambara, buriya na Iran tuvugishije ukuri kugaragara, Iran nayo yifuza ndetse no kurusha Amerika gusohoka muri iyi ntambara. Ariko nk'uko Amerika ishaka gusohoka muri iyi ntambara nk'intwari, niko na Iran ishaka gusohoka muri iyi ntambara nk'intwari. Iran yo none ikintu igamije, irashaka kuzarangiza cyangwa se kuzasohoka muri iyi ntambara igasigara ari cyo gihugu cy'igihangange muri kariya karere kirimo, ku buryo izasigarana ipeti rivuga ngo iki ni igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bateraniye, ariko iki gihugu kirangije gikubita gihangana na Amerika mpaka Amerika isaba imbabazi isubira inyuma. Iryo ni ryo shema, niyo shusho, niyo foto Iran ikeneye muri iyi ntambara. Bo niyo nzira bakeneye gusohoka muri iyi ntambara urebye ahanini. Niyo mpamvu ubona bakomeza no kugigira, bagakomeza kwikaza, gukomeza guhangana, kuko ntago bashaka kugaragara. Nunareba niyo Amerika ibabwiye nabi, hari ibyemezo bimwe na bimwe nabo yitubona ko badashaka gukomeza. Bakomeza banavuga ati ntago twebwe ibikangisho bya gisirikare bijya bikora kuri twe, kuko nibashaka kugaragara nk'abanyantege nke muri kano karere, barashaka gusigara ari cyo gihugu cy'igihangange gikomeye gitinyitse cyakanze umunyamerika. Bo niko bashaka gusigarana iyo shusho. Gusa nanone Iran ni igihugu gifite imishinga myinshi, nacyo cyifuza gusohoka muri iyi ntambara, cyane ko kiri no kurwana n'igihugu kibarusha imbaraga. Buri Amerika irusha imbaraga kure cyane igihugu cya Iran. Ibyo ni bimwe mu byabaye. Mu bindi biri kuvugwa cyane bikomeje kugarukwaho, ni ukuvuga ngo
leta zunze ubumwe za Amerika zagaragaje ko ziri mu biganiro guhera iki cyumweru cyatangira, basa nkaho bari kuganira na Iran, ariko ubutumwa bukagenda bunyuzwa muri Islamabad, ubwo ni muri Pakistani, bukaba ariho buca twe turifuza ibi, mbega n'ibiganiro biri guca kubo twakwita nk'abahuza. Ariko icy'ingenzi nuko ibiganiro biri kuba. Muri ibi biganiro biri kuba bikaba byaravuzwemo ko leta zunze ubumwe za Amerika zabwiwe na Iran ko mu biganiro byose bagomba kugirana bagomba kongeramo iki gihugu cya Lebanon cyangwa se Libani, ko Libani nayo igomba kubona amahoro, Israel ikarekera kwataka Iran na kwataka Libani. Ibyo ngibyo bikavugwa ko ngo biri mu bintu bitanejeje igihugu cya Israel, kumva ko Amerika iri mu biganiro na Iran kandi bashobora gucengeza muri Libani, kandi bacengeje muri Libani icyo gihe byaba bivuze ngo Israel igikorwa cyabo cyo kuba barimbura Hezbollah no gukomeza ibitero byabo muri Libani bishobora guhagarikwa. Kandi buriya muri kino gihugu cya Libani kuko gifatanye na gihana imbibi n'iki gihugu cya Israel buriya ibangamirwa na Hezbollah kurusha uko yabangamirwa na Iran. Nicyo kintu cyabangamira. Hezbollah iri mu marembo neza nyine, akanya kariko kose irabyuka ikaba yatungura kino gihugu n'ubundi cya Israel. Niyo mpamvu Israel bivuga ati Hezbollah tugomba kuyicogoza burundu. Ibyo rero byatumye habaho igikorwa kimeze nko kutumvikana ku kintu hagati ya Amerika n'iki gihugu cya Israel. Israel yabonye ko Amerika ishobora kumvikana na Iran ndetse Libani nayo igashyirwa mu masezerano. Ibyo byatumye igihugu cya Israel cyari kiri mu gahenge na Libani kibyuka kirasa mu majyepfo y'igihugu cya Libani, barashe n'ubundi mu majyepfo mu mibarire ya Beirut, ubwo n'umurwa mukuru n'ubundi wa Libani. Israel yabyutse harasa. Abantu benshi bakavuga ngo Israel gute ibona Amerika iri kujya mu biganiro by'agahenge na Iran ikaba ari bwiboneraho kwica agahenge ahubwo ikagaba ibitero noneho kuri kino gihugu cya Libani. No gushaka kugaragaza iki biraza kugenda gute? Abenshi bakabona ko bishobora kuza gutuma kari agahenge cyangwa se bino biganiro byari biri kuba hagati ya Amerika na Iran biza kugorana mu gihe cyose iki gihugu cya Israel kikiri kurasa muri Libani. Buryo ari nabavuga ati ubu ahubwo nibishobora no kuza gutuma noneho nibi biganiro biri kuba bita bipfa burundu. Mu gihe nanone iyi Project Freedom yahagaze, Iran yamaze gutangaza icyo twakwita nk'ikaze ku bakiriya. Iran yatangaje ati umuyoboro wa Hormuz twawuhinduriye cyangwa se twamaze kugira mushya, mbega bari gukoreramo ibikorwa bitandukanye n'ibyawuberagamo ni Iran. Iran yabwiraga amato y'ubucuruzi babwira ngo ati ubu ngubu ibyambu byacu byose bya Iran twiteguye gutanga serivisi nziza zo mu nyanja rwose mutugane. Iran yari imeze nk'iri kwamamaza nyuma y'uko Project Freedom ihagaze. Ati mu muhora wa Hormuz ubu ngubu nka Iran turi gutanga ubufasha ku byerekeranye na tekinike, ibyerekeranye no gukora amato yaba yararashwe cyangwa se yaragize ikibazo cyangwa se kubera amaze n'igihe ahagaze. Ati dufite n'ubukanishi bw'amato rwose, iyo serivisi nayo turi kuyitanga, turi kubakorera amato. Ibyo byose ni amafaranga, ntugire ngo ni ubuntu. Amato yose y'ubucuruzi anyura muri uyu muhora, icyo mukeneye cyose turakibafashamo, ariko umuhora mu wucemo. Trump wahagaritse Project Freedom ari amato ubu ngubu ugomba gutuma aca muri uyu muhora wa Hormuz ni Iran yonyine, kandi aya mato agomba kwishyura amafaranga menshi. Ni Trump wavuga ko agiye kujya afungura umuhora wa Hormuz, ariko Iran ikavuga ati ibyo umuhora wa Hormuz avuga ngo arafungura mwe ntimumwumve, icyo twarakikemuriye twebwe nka Iran ntimugire ikibazo. Gusa nanone hari amakuru aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afitiye icyizere gikomeye cyane bino biganiro biri kuba hagati ya Amerika n'iki gihugu cya Iran. Ngo ibi biganiro ngo bisa nkaho ari ibiganiro bishobora kuzagenda neza cyane, ndetse abona ko bishobora kuzavamo n'igisubizo gishobora guhagarika intambara. Nubwo ashobora kuza ngo mu ruhame akavuga ati bizagenda ukuntu uku, nubwo nta wahita byizera muri kano kanya, bikomeza bigenda bihindagurika, ariko byibura Donald Trump ngo yagaragaje icyizere ko bino biganiro bishobora kuba ari ibya nyuma, impande zombi zikumvikana. Gusa ibyo ngibyo urumva ni amahirwe make nibiri kuvugwa hakurya iriya. Ikindi ubona ni ukubona iki gihugu cya Iran uburyo kiba cyerekeje muri Leta Zunze cyerekeje mu Bushinwa, mbere yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekeza mu Bushinwa ku itariki 14 n'itariki 15 ruzinduko rwa Donald Trump azagirira mu Bushinwa. Kuba Iran yayisimutangayo ikabanza ikajya kuganira n'Umushinwa, bira nabyo bigaragaza ikindi kimenyetso, ndetse bikagaragaza ko Ubushinwa na Iran hari ukuntu ko Iran ishaka kubanza ikagenda ikemfluence cyangwa se bakagira ibyo bemeranya n'Umushinwa,
ku buryo umunyamerika nazazanye cya gitutu cye aje kuganira n'umushinwa aje kumwereka ati nyamara twakora ibi byagenda uko, asanga umunya-Irani hari intambwe yamaze gutera, hari ibyo yamaze kumvisha umushinwa, ku buryo umushinwa nawe kuba yahinduka Irani cyangwa se yavuga ati Irani bigenda uku byamugora cyane ibyo yavugana na Donald Trump. Abanyepolitike nk'abo bakomeye iyo bahuye hari ibyemezo bikomeye n'ubundi bafata, hari ingamba nyinshi bageraho, hari amasezerano basinyana, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhaguruka bakaza kureba Donald Trump kwihagurukira akaza mu Bushinwa ruba ari urugendo rutari buze kuba impfabusa. Ariko nanone kuba Irani yamutanze ikabanza ikaganira n'umushinwa, bivuze ngo umushinwa nanone ubwo ikibuga rukuru kiba cyabanje gutegurwa na Irani ku buryo umushinwa atatererana umuntu wamugezeho kandi basanzwe bawubanye, bivuze ngo hari ikindi kinini nanone kigomba kuva muri ibyo ngibyo. Irani yavuye mu Bushinwa ubona ko yishimiye ibyaganiriweho, ibyagezweho. Reka dutegereze turebe, harabura iminsi ngira ngo ni hagati y'7 n'8 hafi aho ngaho, turebe uruzinduko rwa Donald Trump ndetse mu gihugu cy'Ubushinwa bizagenda gute, hazemezwa iki. Bivugwa ko ari narwo ruzinduko rushobora kuzatanga ishusho y'urugamba aho rugana, cyangwa se bigomba kuba nimba intambara ikomeza cyangwa se ishobora guhagarara, kuko iyi ntambara buriya ijya no guhagarara, buriya iyi ntambara yarabaye bakomeza kwingingira agahenge no kujya mu biganiro, Irani irabyanga ikomeza guhatana. Umuntu wenyine wabwiye Irani ngo jya mu nzira y'ibiganiro uvugana na Amerika ntabwo ari Pakistan, buriya ni igihugu cy'Ubushinwa. Bivuze ngo Ubushinwa hano hantu muri iyi ntambara ni igihugu gifite ijambo rikomeye muri kano karere n'ubundi biri kuberamo. Ariyo mpamvu impande zose ziba zikeneye kumva Umushinwa cyangwa se no kuganira n'Umushinwa kugira ngo ibintu babihe umurongo. Uyu munsi nanone hari akandi gashya kabaye. Abadepite 30 bo mu ishyaka ry'abademokarate muri Amerika uyu munsi bohereje urwandiko aho bandikiye umunyamabanga wa leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Bamwandikiye ibaruwa isaba ko hahagarikwa politike ya kera cyangwa se politike ishaje ya Amerika yo kudasobanura ku mugaragaro ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi bivugwa ko Israel itunze. Ibi bintu n'ubwa mbere bibaye mu mateka, ni ibintu tutari tuzi ko bizigera bivugwaho cyangwa bigaragara. Abadepite 30 bishyize hamwe bandikira Marco Rubio bamusaba ko leta ya Donald Trump isobanura ko batagomba gukomeza politiki ishaje yo guhisha no kuvuga ku mugaragaro ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi za Isiraheli. Ubundi ni ukuvuga ngo mu bihugu bitunze intwaro za kirimbuzi hirya no hino ku isi biba bizwi, biravugwa, ariko bivugwa mu ibanga rikomeye ko Isiraheli itunze intwaro za kirimbuzi, ariko nibijya byemerwa, nibijya bivugwa ku mugaragaro. Amerika nijya bigarukaho icyo kintu, Amerika nta n'ikintu ibishaka kubivugaho, ariko nk'ubu ngubu Iraniyo uri kubona ko iri kubiryozwa. Aba badepite 30 b'abademokarate muri Amerika banditse ibaruwa bavuga ngo mu mbogamizi zikomeye inteko ishinga amategeko ya Amerika imaze gushyira ku mubano w'ibanga hagati ya Washington na Yerusalemu ku bijyanye n'intwaro za kirimbuzi. Aba badepite bavuga ko kubera ko Amerika ubiri mu ntambara na Iran ifatanije na Isiraheli, kugira ngo abaturage ba Amerika batagomba gukomeza guhishwa amakuru ku bushobozi bwa kirimbuzi bw'ibihugu Amerika iri kurwanana nacyo aricyo Isiraheli, batanze ingingo 11 zigomba gusubizwa igitaraganya, basaba ubuyobozi bwa Donald Trump gusubiza. Muri izo ngingo harimo ngo turashaka abaturage ba Amerika bakeneye uburenganzira cyangwa se bagomba kumenya ubushobozi bwa Isiraheli ku bijyanye n'intwaro za kirimbuzi, bamenye ngo Isiraheli ifite ubushobozi bw'intwaro za kirimbuzi bungana iki. Barashaka ngo kumenya niba Isiraheli yarigeze imenyesha abayobozi ba Amerika imirongo ntarengwa y'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara iri kuba. Nimba mbega Isiraheli yarababwiye ati uko byamera kose ntituzigera dukoresha intwaro za kirimbuzi, cyangwa se dushobora kuzikoresha haramutse habaye iki n'iki. Ibyo byose barabaza ngo ese ibyo bintu, imirongo ntarengwa, imirongo itukura ya Isiraheli yo kuba bakoresha intwaro za kirimbuzi ni iyihe? Ibyo abanyamerika ngo bakeneye kubimenya. Ikindi basabye ngo barashaka kumenya nimba ikigo cya Negev Nuclear Research Center kiri ahitwa ngo Dimona gikora ibikoresho bya kirimbuzi nka plutonium. Icyo ni ikigo kiri muri Isiraheli. Ngo abanyamerika barasaba kumenya ko icyo kigo kiri gishobora kuba gikora intwaro za kirimbuzi zirimo nk'izitwa ngo ni plutonium. Ikindi ngo barashaka kumenya niba ubutegetsi bwa Amerika bwarasesenguye ibihe Isiraheli ishobora
gutekererezamo gukoresha intwaro za kirimbuzi. Ati ibyo bintu mwarabisesenguye? Abo ni abanyamerika ngo bashaka kubimenya, kuko ngo Amerika ishobora kuba iri kurwana na Isiraheli mu ntambara, hakagira ikintu kiba kikarakaza cyane Isiraheli, ubwo ni nk'igitero gishobora kugabwa na Iran kikababaza cyane Isiraheli ikayitira se intwaro za kirimbuzi, kandi urabizi ko kizira kurasa izo ntwaro, ntibibaho. Ugasanga kuko Amerika nayo iri mu ntambara ifatanije na Isiraheli, nayo bigiyeho. Ariyo mpamvu ngo aba badepite b'abademokarate baza ngo mwasesenguye ibihe Isiraheli ishobora gutekerezamo kuba yakoresha izo ntwaro za kirimbuzi n'uburyo byakwirindwamo, mbega mu yandi magambo. Iyi baruwa kandi ivuga ngo ku nyandiko z'ubutasi bwa Amerika zasohowe mu mwaka w'1974 zavugaga ko Isiraheli yari yaramaze gukora intwaro za kirimbuzi guhera muri 1974. Makuru yatangiye kujya hanze, ni inyandiko zagiye hanze zishyizwe hanze n'abanyamerika bavuga ko muri 1974 umuyahudi cyangwa se kino gihugu cya Isiraheli cyari cyaramaze gukora intwaro za kirimbuzi. Aya ni amakuru yatangajwe na Vanunu muri 1986, akaba amagambo yavuzwe n'uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Isiraheli Ehud Olmert, nawe waje kubigaruka avuga ko Isiraheli ifite intwaro za kirimbuzi. Ibi byaje kuvugwa n'umudepite wa Likud witwaga ngo ni Tali Gottlieb, ndetse na minisitiri ushinzwe umurage wa Isiraheli Amikai Eliyahu, wavuze ku mugaragaro ko gutera Gaza bombe ya kirimbuzi byari kimwe mu bishoboka. Abo bose nkubwiye ni abantu mu myaka igiye itandukanye ya kera, guhera muri za 70 80 kuzamuka, bagiye bagaragaza ko hari igihe byabaye ngombwa ko Isiraheli ngo yabaraga kuba yanarekura igisasu cya kirimbuzi kuri Gaza. Bivuze ngo nimba byaravuzwe n'umuyobozi wa Isiraheli, ntabwo wavuga ngo byarashobokaga ko twarasa igisasu cya kirimbuzi kuri Gaza mutabifite. Bivuze ngo ni ibintu byagiye bigarukaho ko Isiraheli ibitse izo ntwaro izifite, ndetse ishobora no kuba inazikorana n'uyu munota, ariko ngo bitajya bivugwa Amerika ibyo bintu bigira ubwiru itajya igira icyo bivugaho. Abadepite b'abademokarate 30 bishyize hamwe basaba ubusobanuro Marco Rubio. Iyi baruwa kandi inavuga ko mu iburanishwa ryabaye muri Werurwe 2026 umunyamabanga wa leta wungirije Thomas Dinano yanze gusubiza ikibazo cya Depite Castro ku bushobozi bwa kirimbuzi bwa Isiraheli, avuga ko hari amabwiriza yo mu rwego rw'imbere atamwemerera kubivugaho. Uri kumva ko abayobozi babibazwa bakavuga ngo ntabwo twemerewe, hari amabwiriza atatwemerera kuvuga nimba Isiraheli itunze intwaro za kirimbuzi cyangwa se ubushobozi bw'intwaro za kirimbuzi bafite. Isiraheli ubundi ntabwo yikoraho. Ingingo nyamukuru y'abadepite iroroshye. Amerika yemera ku mugaragaro gahunda z'intwaro za kirimbuzi ku Bwongereza buzifite, Ubufaransa buzifite, Ubuhinde, Pakistani, Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Korea ya ruguru. Ibyo ni ibihugu rwose Amerika yemera ku mugaragaro, ikavuga ati bari abantu batunze intwaro za kirimbuzi. Bakibaza impamvu rero Amerika igira ubwira ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi za Isiraheli. Castro na bagenzi be 30 abo ni abadepite b'abanyamerika, barabaza impamvu Isiraheli ariyo yonyine ihabwa uburyo bwihariye butandukanye n'ubw'ibindi bihugu, mbega bakabibikira ibanga, cyangwa se iyo ntibashaye kuvuga ku bijyanye n'ubushobozi n'intwaro za kirimbuzi ifite. Ngo cyane cyane mu gihe Amerika iri mu ntambara ishingiye ahanini ku guhagarika ikindi gihugu cyo muri ako karere kubona intwaro za kirimbuzi, ariko bakaba badashaka kuvuga ko bari gufatanya uri kurwanya Iran, kandi nawe izo ntwaro bivugwa ko azifite. Saudi Arabia ibingibi na Iran ngo baba bari kubibona nabo bakareba ku bushobozi bwa Isiraheli, kuko nibyo bihugu bisa nkaho bikomeye muri kano karere nabo, kandi ubwo ni ukuvuga ngo iyo mumenye ko mugenzi wanyu atunze izo ntwaro muturanye, namwe biba byiza cyangwa se muba muri kubara ati natwe izi ntwaro tugomba kuzitunga. Politiki ya Amerika ntishobora kumvikana neza niba igice kinini cy'ukuri kidashyirwa mu biganiro. Aba ni abadepite babivugaga basaba bino, ati uko umuntu yaba abibona kose, kuba abadepite 30 bari ku butegetsi basaba ibisubizo ku mugaragaro ku kibazo gifite uburemere bukomeye muri politike, ibi ni bigaragaza impinduka zikomeye cyane cyane ku mubano wa Amerika na Isiraheli, ndetse no kubijyanye na politike y'ibijyanye no guhisha amabanga. Rubio bamuhaye, Marco Rubio wandikiye runo rwandiko n'aba badepite, bamubwiye ko atagomba kurenza ku itariki 18 z'uku kwezi turimo ataratanga igisubizo kuri aba badepite, ataraza ngasobanurira abanyamerika impamvu Isiraheli bijyanye n'intwaro za kirimbuzi zayo bitajya bivugwaho, ndetse na biriya bisubizo byose biri hejuru y'imirongo itukura ishobora gutuma Isiraheli idakoresha izo ntwaro, icyo bakora kugira ngo izikoreshe nimba baragisesenguye, n'ubushobozi nimba bafite bakora n'intwaro za kirimbuzi ziri mu bwoko bwa plutonium. Ibyo byose ni ibyo ngo
umudepite avuga ko umuturage akeneye kumenya, kandi umudepite nyine aba ari intumwa ya rubanda. Yavuze ati umuturage arashaka ibisubizo, abayobozi ni itegeko bagomba gutanga ibyo bisubizo. Ndashe mu kanya twirebere ibindi biri kubera hirya no hino gake gake, wibuke gukora subscribe.